Ki bor pulit ka Ribhoy district kilayo ban kem no ya laingur ki nongkhaii drok bat yo ban kurup hadu kumba shipo point khandai gram usuba heroin ha kamit jongka artarik jemang. Kani kalawan long hadin baki pulit kilayo ya kejingtip ke batikna ba uwe nongkhaii drok ubakerteng uwelbon khongjo baju khot sin ubul uladon hakalinti na Nongpoh ban wan kiew Shillong haringkar arngut ki weipat ki nongkhaii drok haringkat udrok da kajing thumu ban wandi syaki weipat ki nongkhaii ne ki nongdi ki bomla bantim. Kumta ki bor pulit mardor ki lapedlong kajing pen ap syirip hasurok ba umsning hadin bakilayo ban batno ya kawei kali Maruti Baleno kabadon ya unamba ML05 AB 9902 hakapor kumba khandai sapusan minmin hakibenta jong kashnong nongthumai katba kadang wana kithai Nongpoh da kajing thumu ban kiew Shillong lingba kasurok ba NH06 Guwahati Shillong. Hadian balapenlong ya kajing talasi ya kakali bat ya ki laingut ki briu ki badon hapo ki balatip kerteng kum u Frederick Kharkerang u Pascal Kharkerang nalor u Welbon Khongjo ki pulit ki layo ban kurup no hadu kumba shipho point khandai gram usuba heroin ongka khubor pulit. Hadian kanela register case persya ikini ki laingut bat kajing tokit kadang ya syakman.